otvore vrata, nestane više. Ko je ušao? Ušao? Evo, volio bih sve da izgase svoje mobitele, da izgase svoje ostale uređaje koji zvuče. Nadam se da smo svi našli svoje mjesto. Ok, želim vam svima jednu dobrodošlicu. Moramo priznati da nismo očekivali da će biti ovako veliki broj. Iskreno, mi smo rezervirali puno manju dvoranu, očekivali smo da će doći negdje 30-40 ljudi, ali jako nam je drago što ste ovu našu inicijativu prepoznali i što ste došli ovako većem velikom broju. I nadam se da ćemo se danas dobro zabaviti, da ćete čuti dosta dobrih stvari oko toga što učiti, što razvijati i gdje perspektiva leži u uspjehu. Moje ime je Tomislav Bilić i vlasnik sam tvrtke Inču d.o.o. iz Osijeka i jedna smo od tvrtki koja je pokretač ove inicijative koja se zove Osijek Software City. Kako je ideja nastala? Ideja je nastala praktički spontano, sama od sebe. Jedanput sam bio na nekom druženju gdje su bili neki Zagrebčani, onako čisto, znači neformalno, i gdje su oni došli prilikom poznavanja do mene i rekli, ljudi moji, baš im se sviđa što u Osijeku se osniva sve više i više dobrih tvrtki koji proizvode softver i koji ga ujedno izvoze. I praktički u tom trenutku sam malo nada zastao i rekao, pa dobro, koje su to tvrtke. I kad sam došao kući, kad sam napravio popis i kad sam malo pogledao da tu u Osijeku postoji trenutno 91 registrirana tvrtka za programerske djelatnosti i računalno savjetovanje i da te tvrtke danas broje oko 350 zaposlenih. Na kraju sam skužio da tu u stvari u Osijeku postoji jedna velika snaga koju praktički nismo i svjesni. Većinom, u Hrvatskoj Osijek se veže uz neku poljoprivredu, uz neki grad slučaj, neću reći, kojeg političara, ali ne vežu ljudi, u Osijek uopće u software development. Nadam se da se slažete isto tako sa mnom. I tako je par tvrtki iz Osijeka se okupilo u jednu inicijativu koju smo nazvali Osijek Software City, gdje želimo brendirati Osijek kao grad proizvođača dobrog softvera. Grad gdje se proizvodi dobar softver i kao jednu veliku perspektivu za ljude koji danas se educiraju i žele jednog dana zarađivati sami svoj kruh. 4 tvrtke su danas došle da vam prezentiraju kakve profile one trebaju. Pazite, mi smo 4 apsolutno različite tvrtke, jedino što nas veže je to da proizvodimo softver. Imamo različita tržišta, koristimo različite tehnologije, jedino proizvodimo softver. Mi ćemo prezentirati koje profile mi trebamo i onda je ideja da ovo okupljanje bude jedna diskusija oko toga gdje ćete vi nama postavljati pitanje gdje vi možete naći svoj put u ovoj priči koju smo mi imali, da li s nama, da li sami itd. Nadam se da će naša znanja vam moći koristiti u svemu tome i nadam se da ćemo uspjeti od vas svi nekolicinu motivirati da razvijaju svoja znanja, svoja programerska znanja i opredijele se za sam software development. Evo, toliko samo je uvodne riječi. Ja bih sada želio dati riječ kolegi profesoru Josipu Mesariću, koji je voditelj smjera poslovna informatika pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Pozdravimo Josipa Mesarića. Mi smo se već pozdravili ovih dana, ali dobro, aplauz će me samo aktivirati da još kažem nešto što možda nisam do sad govorio.
Drago mi je da smo ovdje, dakle na Ekonomskom fakultetu, što znači da smo i mi između ostalih prepoznati kao neko ko odgaja nekakav potencijalni kadar s jedne strane, i s druge strane da smo neko ko se bavi nekakvim trendovima i prepoznaje te trendove ne ovaj puta samo u uskom programskom poslu, nego u biznisu općenito koji je temeljen ono što želim posebno istaći. Na nekakvim znanjima na koje se vi možete uzdati. Ovaj grad je, nažalost, ostao bez puno onoga što je prije imao i mi nemamo nekakvog velikog izbora osim da se orijentiramo na tome da gradeći svoje ideje, gradeći kroz softverska rješenja zapravo probamo naći puteve za razvoj i ovog grada i ovog dijela naše države i da vi budete zapravo neko koji je samopouzdan, svjestan i samosvojan u nastavku ovoga što vas danas sutra čeka. A čeka vas to zapravo da se onda morate i možete sve više oslanjati na ono što je u vašim glavama i što možete iskoristiti i što možete prodati. Neće više biti drvne industrije, neće biti više tekstilne industrije, neće više biti poljoprivrede na način na kakav je ona radila i zarađivala do sada, očito da će biti to na neki drugi način. Ja se nadam da ćemo mi ovdje na Ekonomskom fakultetu u okviru smjera poslovna informatika moć i još više temeljem ovakvih skupova razvijati ono što će trebati ovom društvu, ne samo programeri, ne samo neko ko će razviti aplikaciju, ko će živjeti 1, 2 ili 3 dana, nego ko će pripomoći da se one rašire, da se one usavrše, da budu prepoznate ne u Hrvatskoj, ne u istočnoj Slavoniji, nego da budu prepoznate u Europi, da budu prepoznate u svijetu, jer granica više nema. Ja vam želim svima da iz ovog što danas ovdje imamo naučite na način da postavite pitanja, da zapalite neki potencijalni tipi vaših inicijativa, jer mi nismo ovdje samo informatičari, ekonomisti, ovdje gajimo i poduzetnički duh na neki način, što je ostalo rezultat i ovoga. I naši studenti, neovisno od toga da li su smjera poslovna informatika ili su smjera poduzetništvo, imaju taj stanoviti, dobar prezentacijski poduzetnički duh i evo, već ovim što smo tu je iskorišten na neki način i bit će iskorišten u buduće još više. Da Bog da nađemo svi skupa zajedničke interese, da potaknemo ideje i da od ovakvih sastanaka napravimo nešto što će biti, a vidi, ja sam to bio tamo jedne veljače i tamo smo krenuli, a danas smo, možda ne treba govoriti, pretendirati, ali mala Silicijska dolina. Nema razloga kad smo već dolina da ne budemo i Silicijska dolina. Evo, nemam nekih velikih mudrosti više za kazati. Želim vam zapravo da imate dobrih pitanja i da razriješite dileme te kojima jeste, da se ohrabrite i da krenete u akciju. Evo, hvala lijepo. A sad krećemo sa sadržajnim dijelom. Molim svi jedan veliki pljesak za crno jaje hrvatskog poduzetništva, a to je Hrvoja Bujaca. Ja se sjećam, kad sam završao fakultet 98. godine, da mi je tada rekao, a vidi se, inače se dalmatinski Šibenika, kaže čača, čuj daj, završi taj fakultet više, ja sam 5 godina, 6. Pa imam ja čovjeka u Zagrebu, riješimo nešto, pa možeš ti naći na Croatia osiguranje nešto, prelomit će se negdje naći na neki posao. Pa ja kada je dobro šta sam bitno završiti što prije taj fakultet. Poanta uopće nije u tome. To shvatiš nakon 14-15 godina, 8 godina privatnog poduzetništva i shvatiš da zapravo poanta priče uopće nije završiti fakultet u kontekstu ajmo završiti fakultet, ajmo dobiti ocjenu. Meni to niko nije imao reći. Dakle, moj da se ko završi fakultet, dobi diplomu, to ti je bitno. Znanje koje ćeš ti dobiti na tom fakultetu, pusti to znanje. Ima ja Mantu, Šimu, Josu, naće se neko, naće se negdje, ima državni firmi. To je mentalitet koji je došao iz socijalizma.
Oni su tako funkcionirali 50 godina. Ne možete niti očekivati od njih da će preko noći promijeniti mentalitet. No od vas se to očekuje. Vi morate shvatiti da ne postoji Mate, Šime i Osu. Vaš roditelj možda nema neku vezu, 95% njih nema vezu. Neće niti pomoći. Ja vam neću dati posao u svojoj firmi, a imam ih 3, zato što je Mate, Šime i Oso ili moj najbolji prijatelj, ili moja sestra, ili moj sin neko preporučio. On može doći na razgovor kod mene, vis-a-vis preporuke, to je ok, ali njegovo znanje, njegove vještine će uvjetovati dobivanje posla kod mene ili kod bilo kojeg drugog privatnika. Ako hoćete posao u državnom sektoru, i to će se s vremenom promijeniti. I sad već te promjene dolaze, jer taj državni sektor propada. I jednog dana će oni mora reći, ok, dosta. I vi nekog vraga morate znati. Dakle, kako god da okrenete, studiranje radi diplome nije studiranje. To je gubljenje vašeg vremena, novaca vaših roditelja, a Boga mi nas svi ovdje u društvu. Ali ako studirate da biste nešto naučili, dobili određene vještine, to je ključ. Papir me ne zanima. U mojoj firmi rade ljudi koji imaju vještine. Papir me nisu zanimali. Da li on završio VSS, VŠŠ, PŠMŠ, ŠŠŠ, je njegov problem. Tu diplomu on može u okviri staviti na zid. Da li on zna programirati, da li on dobar administrator, da li on salesman, znači čovjek koji zna prodavati, da li ima te vještine, to me zanima. Nemaš te vještine, ne govoriš jedan ili dva jezika, što si došao kod njega? To je budućnost, zato ne budućnost, to je sadašnjost. Kroz 5 godina će ona biti još puno jača. Prva kratka onako pričica, ja sam Hrvoje Bujas, pokretač nekoliko projekata, zadnje dva su znači GoHome, tražilica nekretnina, Crno jaje, ne znam da li neko čuo od vas za Crno jaje koje je sad krenuo prije 15 dana. Ukratko, svaki taj projekt imao svoju priču i svaki taj projekt je tražio određene ljude. Nisu došli preko Mate Šime, bilo ih je teško naći. Naći jednog inženjera, pravog developera. A to je krvav muški posao. Taj čovjek ima sad 8-9 kuna plaću. Naći tajnicu za moj posao javilo se 1000 ljudi na oglas. 1000 ljudi. Ta tajnica ima 2500 kuna. Dakle, vama je izbor. Zakon tržišta je vrlo jednostavan. Imaš vještine, skills, imaš znanje, bit ćeš dobro plaćen. Nemaš. Imaš 2000-2500 kuna. DM-u ne trebaju ovakve akcije. Lidu ne trebaju ovakve akcije. Konzumu ne trebaju ovakve akcije. Ali nama u ovom biznisu da. Jer mi tražimo od vas da date maksimum, da naučite, da radite na sebi. Da se do vraga ne zajebajte, da ako se zajebajte, tulumarite, vatajte cure, svirajte gitaru, to sad sve radimo, ali u konačnici nekog vraga naučite. Radite na sebi jer neće to niko drugi osim vas. Koliko vas je ovdje sad u srednjoj školi u ovom momentu? Krenimo od te faze. Koliko vas je srednjoškolaca ovdje? Nemojte se sramiti, možda ste najmlađi. Hop, 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 ima li još? Hop, hop, još. Dobro si diga sekundu, pa nisam policajac. Koliko vas je sa ekonomskog fakulteta? Ja sam isto završio ekonomiju, valjda smo i zato je pozvali, ja ne znam. Ekonomija radi u web poduzetništvu, odnosno u web biznisu. Koliko vas je sa ETF-a ovdje? Koliko vas je završilo fakultet, a nemate posao? Vi koji ste zadnji digli ruke, na koliko ste se natječaja javili, da li je to bilo više od 10? Onda se možete pitati, možda je do vas, nemojte mi krivo shvatiti. A možda i do toga da je napokon vrijeme da vidite ove 4 firme ovdje. Klasičan primjer, recimo meni farmerom koji spaja poljoprivredu i web poduzetništvo, nevjerojatno nešto, čućete njihovu priču, inču neću ni pričati. Oni su postali legende u Zagrebu, nadam se da su postali u Rijeci, u Osijeku također. A u prvoj firmi ovdje koja je zapravo cijelu stvar čini se je digla od početka 2000 monova, šta će trošiti riječi, tako? I naravno mladim snagama kao informatika. U svakom slučaju to su 4 firme koje će vam se sad prezentirati. Slušajte dobro što će ovi ljudi reći. To su ljudi koji su u konačnici svi članovi CISEX-a, udruge koja stoji na neki način za dosta projekata koji su vezani uz razvoj softvera, osim Farmerona, pa je moja zadaća ovdje da Farmeron potpiše napokon pristupnicu za CISEX, jer to je 200 firmi koje u prosjeku zapošljavaju po 10-ak ljudi, prosjek primanja je od 5, 6 do 7 tisuća kuna. Pazite, ovo su dobro i kvalitetno plaćeni poslovi za hrvatske uvjete, naravno govorim.